I veliki pozdrav svima ljudi. Dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite, danas igramo najgoru kopiju Minecrafta ikad. Napravit ću World kreativu, gdje ću napraviti kuću od, pogodite od čega. Lud sam, zar ne? Tako da lupite like i subscribe ako želite još ovakvih budalaština. Sam trenutak da vidim nešto. A ne. Ne. Treba mi... Da li vi stvarno mislite da sam ja lud? Pošto ja mislim da sam najveći luđak na svijetu. Dobro, nisam baš. Ima i luđih ljudi. Tako da... hajmo malo da razvaljujemo. Tako. Pa postavi se, bre. Ne. Tako. I tako. At. The fuck, man? To je bio sam početak videa. Ostalo ćete tek vidjeti. Oh. Oh fuck. Oh fuck. 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 Oh my god. Oh my god, nestale su sve... What? Oh my god. Oh my god, sve je nestalo jedno... Oh my god. Idemo sad da se ubijemo.
Oh my god, bukvalno mogu da vidim. Jeee. At. Ubij me, brate. Ne vidim kontrole. What the fuck. Jesam... Oh my god. Oh my god, ne vidim kontrole. Tako da to bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali ovaj klip. Vidimo se u idućim, ako mi telefon ne crkne.